harsat na namen lo kan to lai te lungai na khur thu taka kan dan lai te kan du le kan chau chu ani mi lo buai na ten minon chim thut lai te hian lalpa hi re vong ta in kan thin mit tuinen amma kunin cha na kan dila ma se are hian are tlok sia midang ten pathian an awa channa an mu thuan soi chang phai chuan ma ni kan in ring hlela pathian po kan ring hel hial thin heng huna te hian pathian in min ngoi san tamai emni sam za som pokwana hi bible zirmi then kat chuan ezran temple an sakzwa azia ani tin an soya temple an din that lai khan harsat na namen lo an toka mel ma ten an ti oma pathian khare vong thinin an triang ma se lalpa angoi lo temple din turin chakna peya an din thei ani kha josepha kha amma ti diklo nimia lova potifara nu puin dota pu lai khan lalpa area zopa khan ama thiam lo nimia lova harsat na namen lo ato lai khan lalpa are tlat Isua Krista po kha crossa an kheng beta natuara rum vong lai khan apa pathian chu are tlat ma se pathian hi are wangin angoi lenta ti na ni lova lalpan ami te hi min tha tham ngai lova pathian are hian min kal santa ti na ni lova min tran pui ta lo ti na po ani hek lo aro relan nuaya hian kan om renga anin arel sual ngai lo inuna lalpa are vung ani po in athuti ama ding het lalpa churing tlatang che angoi san lo che ala chang ngei don che kan nun kalta kan thlir le tanga lalpa ti shoma kalo om kha katana tha ani kan ti zokang lalpan atha tham lo che